Yo ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu wa Empire TV. Nje bagezaho aya makuru banyita ni Bizeri keke Izaloto 50. Ikiganiro tugiye kuganiraho ko uyu munsi Yakamwana yatunguye uwo bita Inyogoye mu kiganiro nyine. Ikiganiro cya kigamije iki ni umukobwa nyine usanzwe utumira abasitari bagiye batandukanye bakaganira, akunda gukoresha Yakamwana n'ubita Nzovu. Nzovu rero batumiye Yakamwana ntago yarazi, batumiye Inyogoye ntago Inyogoye yarazi ko Yakamwana ari buze kuza nyine. Yakamwana baramutunguye na bya bibazo bye Yakamwana na Nzovu tubamenyereyeho. Rero nkuko Nzovu akunda kuvuga ngo no kubombarida nyine, ne Yakamwana yamuguyeho gitumo nyine, ntago yarabizi neza. Bakomeje baraganira, Yakamwana akazaje aracalenginga yo bita Inyogoye byadanje. Inyogoye agatungurwa nyine. Inyogoye ntago yari yakabonana neza na Yakamwana vizavi. No mukobwa niyo waje kubikora uwo mubona urimo barimo hagati. Uri kubona nyine ko yari kuvuga amagambo ya Yakamwana acikanga byadanje. No mukobwa yumiwe nyine, kandi ari wari wahostinze nyine, yumiye byadanje. Ariko nyine tubashishikariza gukora subscribe and share comment ma groupe gagiye gatandukanye, dukomeze tubagezeho dukuru dushasha turuba turi gucicikana. Nandi makuru yasanzwe nayo ndashaka uburyo ndayinjiramo buhoro buhoro nyine kugira ibintu bikomeze kugenda neza. Abakurikiye no Empire TV dukomeza tubashimira kuko umuryango umaze kwaguka. Ciao ciao.